Tarih budmi? O'zbekistondan. Avtomat shudmi? Dars pursidu. Vaqt javob. Qadam savol pro. Ты вот чаномды? Чангирти. Что? Кыргызы. Кыргызы боли. Чангирти. Дукас панжгиристас. Кипчи. Манкте бактыктар. Rayhonmi? İyi молодец. Ha, dürüst. Hayır. Колонн был. Вот частый. Спарту. Bir gözü caş, naşın zirinde bir ziyareti. Нам подозрение кылдык. Одновременно эконом лечениясын алып барыш керек экен да. Геморрагический инсульт, ботулизмди, сывороткаларын бериш керек да. Чегерада тополон болгон учурда мен үйдө болгонмун. Үйдөн ушу жумуштан чыгып үйгө келгенде, где-то саат 19 чамаларында, 19-20 чамаларында мага звонок болду. Срочно ооруканага чакырышты мени. Кичине активный болуп калып турган. Нече айлык дедиңиз? 5 айлык. 5 айлык, Кускан жокпу? Жок, вообще кускан жок. Сутка тоюп атат, Иши кандай келип атат? Ичи өтпөй эле. Өтпөй атат, жакшы. Жакшы. Эгер сутка той болсо, айтсаңыз биз дополнительный смесь беришиңизди айтабыз, макулбу? Макул. Мейли, жакшы болуп чыгыңыздар, анализлериңиздер чыкса дагы көрөбүз, Анан мен барып обстановканы билсем, айтышты. Ошо чегерада кичине тополоң болуптур, ошо азыр жабыркаткандар келет деп. Анан мен ошо бардык алмалды мен ошо бөлүм башчысы болгонмун. Бут ошо медайымдарды, кенже медайымдарды, дарыгерлерди бардыгын ошо реанимацияда иштеген немелерди үйүндөн чакырдым. Аларды келип, бут аппаратураларды даярдап, ошондой дары-дармектерди даярдап туруштук. Анан скорый менен алып келишти. Жарадар болгондорду алып келишти. Ошо биринчи жардамды көрсөттү. Температура чыгарган жокпу? Хорошо, анда азыр мен немеге телефонуңузга жазып жиберем. Эгер таза кыйналса, алып келип бир көрсөтөбүз, көрөбүз. سال 65 تولد شدگی من. من کلانی اکوا برادرها خی پدر ما بابا ما لالک. یک وقتی چاربادار هم ملتی ما در کار بود. پیش چاربادارهای همون مال گوسفند پایه‌های قرقستان گرام می‌آمد اینجا به. هم کالخوزه تشکیل کردگینده. مثال می‌بینیم چوپان کالخوزنده 7000 8000 مالی مایده بزرگ گوسفند باشه دیگر. همش قرقیز ملت بود چوپانا. گران آمدگی دادم نه بعد جنگ. بعد دوم جهان جنگ بزرگ وطنی سانی هم ده چهاربادار شده گیرن
همون فضل شما بابا فقط همی زندالش بس حاضر زندال خوشکنی ها پیشنگ باید نه پیش زور بود همچه یک حشر یک ماه یک کدوم ماه هایکو همه می آمد یوردم پیش تو حتی داغه بود نقص دیگه شده بودیم اخیر دستاده می آمد یک ماه پاییننده باقا ما بود اینجا ده همده یاردم کرده یک ماه یک کدوم ماه شده می برفت دالشانه گرفته البته Jadi kita mereka untuk berak dulu kan mas berak. Aslında kuzufa kan da hazır değil mi? Kuzufa. Kilenton sos mu? Kilent nasıl mı? Kilenton nasıl mı? Kornas sos. Ha. شما بجوری گشتید در خاطر Mana ya sidu shirba odam dua saat ini orang tu saat anak jibu سولوج کنی؟ smetana یه تاکیر بودنی خریدو. kaça? Niye sanmıyorum lan tarpıyorum. İyi Allah razı olsun. Biz alam çıkmışız da bugün. Ha bugün Cengemder yaxşı mı? nime baldar yok işte. Ha. Bir an okuldan bir жақсы et alayın dep keldi mi? He yaşanır bu. Siz öz kozun goşunu yaxşı görürsünüz bu. O bir nimeni ham söyüp tur. Eşkinekini. Ha, davleniga nimede darıda. Ha, ulaqlardan alıp kelem değil mi acaba? Ulaqlardan ham olib keldi. Shirbazdan. Bugün namaz cumada şok koy soydum eden. Ha, mayli. Cumada şerikler koydum goş happe degen. Norquljon uyga bor nima? Mayli, xudo xolasa o'tam acaba. Mayli. Aylanıp keling, jengeme salam deng acaba. Mayli, rahmat. Mayli, tinch bo'lingizlar. Mayli. Mayli. Her zaman veren kelim. Yaşın kelip. Gerçi işte. Şu. Yaş babam koğuş degen. Bu dünya sonunda namaz kaçağını çıkarır. من خودم کم میرم من خداوندم ممکنه نماز من بعد نماز پرورده و اكو بس این کارا کو یک تو نیم تا ضرور راش مایل جواب بینو من بعد دیگه جاتی کلتورنی تازه تر شد دولت مال دنیایی که همین یک خدمت کرده آدم با خیر کرده گردم یاردم کرده عبدالله بابی تو؟ تینجیو این همه گاوی علابه آمده بود که پیش توی خانی بلند اختر بالا با همسایه با چیزه شده گین؟ او کال کریمی؟ ها با چیزه کری؟ دهانش پیشی ندادی می؟ دیگه دارد نبود می؟ اصلا من فکرش دست چیپ کره امونه تو ابیشته چیزه کار باز میکنم یا شوربه
mana 3 roz biz durust nemigat bu yaşta batar şudas. Ma midonimi çizem kunam antibiotik nitokse mizanem o. Doğru kalom be 20 gram gosala be 10 gram. Kuparosivi med ayko. Kuparosivi med. Parashok ayko khos. Dani faranga. Anam ne yakta koloba tayo karam jam hava boyun kara kaputa kara. Ana mumkin ki durust bir şey. Yani ve hamsoya diyor şut. Kunocu da suje imrez durust. Obay dahanaş manda uje korsos fakar kara. Amına من سپیرت نشود از من اولیم کوپو کراسینه. شد من نمیشه دامون کوپاراسی میده خودم تایو کردم میتونم یه بار می خودم میبینم مالش من دیدم من گاوا کوپو کاش بسیار نکنده قیام احساس مالش من با تلفن میکنم تو با من شو جمانده Rezi Khan. Dom vayanda bu da konteyneranda. Leylek rayonunun Andarak ayılında, hazırdagi Sumbula ayıl hükümetin qaraştığı Andarak ayılında, burundagi Andarak bo'lgan bu ayıl. Andarak ayılında 25 fevral 1964 yıl mana shu uy bo'lada tug'ilgan men. Ata-enem shu Andarakda tug'ilib o'sgan. Ata boboz tag'i shu yerda yashab kelgan. Ayıl hükümetde o'zi negizi 4 ayıl borda. 4 ayıl bor. Shu Sumbula ayıl hükümetde şu başta 16.000 Kırgızlar, Taciklar yaşaydı negizi. Andan şu 50% şu 8.000'den aşağırağı Taciklar yaşaydı. Şu vardı ki onu mi? Masakal vardı ki onu. Balası nemede ayıl hükümette şapır bulup yurduk Selseviyette. Ben küçük gitti ayalimini. Kattabek. Ha, Kattabek de atası Masakal. Tirik mi? Bu kişiye yakın bo'ladi. Ustamansır bu. Ustamansır. Ketgan mi? Mana shular, akalik oldim baldar mana shular. Ko'p yil bo'ldi o'lib ketdi. Keyin tag'in bir zo'r usta bor edi-ku, jo'g'arda men tegirmondan. Ustomir. Tirik kishi tirik. Keyin mana uni meni ishlaydigan baldar bor edi-ku, tegirmonda. Toshpo'latovon bor. Toshpo'latovon bor. Ha shu baldar qayerda? Kamaz haydab yuruvchi. Ya o şehirde bari shetda. Yaxshi baldar shular. Ha, yaxshi baldar ular. Shu tegirmon borib yurganmiz-da, shu tegirmon. Ha, tegirmon. Ha, Sen dizin kiranda beç koşkuş orada tantırışım onu. Arvina. Zubayda. Bir bak Hanifa veya Fantan. Di mana? Oh, az koş benim ambil oke? Kalau ne dedi ki? Dedim sonra koştum diyor. Hamamda men avloda ham kartonda xor hafta dura seroz bozori molasha furoqda lovlanda choy oshib xo'rda begona bevaqt hadi namozga buramda mevaqt mashina bu so'rshida ham odam ko'chilib ham mumkin va mashinoy bortavoy bitta seta mashina miyomadi hozir aka hamma judoy xudoy bozori shay nazikak nechun ham tim bo'dam bedamonda hammamda xomirafta avloda ham keyin yarı dura cam şurada xonada yak joyda ovqat xo'rda zanakon va yak tarafında mardakon yak tarafında chiqar ahlona zindagi o'y mani maqsadim man hamini kelib bu peshtarboy shafat
chiqiladi. Men bo'lib O'riqdan raftim, Sarxidi Qirg'iziston. Yaylovi kalon shay. Pas bishimiz. O'riqqa famim olasham jo'may baravar. Nigo ko'ram, yana nigo ko'r. Ha, men molo tiramo bu farbe shudam dalif o'y nag'za qo'ydi. Ondan nima hozir nesde namishat. Chirikam bo'lib. O'riq xudosh joy xunuk. Sare obudan ashkiti hamqa molo foyda nemitonadi. Joy seb nag'za ku. O'riq ham joy nag'za. Приrodni joy nag'za. O zaman göçtü var hiç çizey şehre inceye kurup diye O'riq bıraktı kurup diye. Moğoluşa. Moğoluşu burunda loğlaka kurup bolma bazı tarım moğoluş. Hazır şu bir orulu var, insult menen oruldu ele. Onu больницага жаткырып лечениясын, стационар лечениясы ne korup hazır uyunda karab atабыз. Şu an hazır çakırıptır, barıp görüyoruz. O'zi negizi insultun lечениясы ko'pga cho'ziladi. Birinchi etap, ikkinchi etap lечениясы bo'ladi. Ana şu aslında birinchi nimada biz reanimatsiyaga жаткырып qaradik. Keyin hazır endi uyunda qarab o'tamiz. Dagı bir 10 kun, 5 kundan keyin больницага жаткырып turup ikinci kurs lечениясini beremiz da. Kapıcı da şimdi. Ne, meyne kapı. Ne bu? İndas nokta. Yine şu monet. Naşkit. Hayal cumunda ekranda gördün. Hissiyat taşını aldın mı kapı dediğinde? Aldı. Boçuk çıkıyor. Aldı. Şöyle ragaj sodunu buramı da bir yerim? Bir ragaj bir tolla böyle. Raftom sodan. Raftom sodan. Zabultanı buratçı. İşte yana az gibi de. Fakir sodet. Hop çıkıyor. Hopun o da bir şey olsa yana. Yana. Çimeton peşçi. Yak çıkıyor. Aha. Sultan ismi? Ne? Söyle ne? Ne? Sultan Mesut. Ne yapsam? Камера кислородный мимо? Ne? Kadar yapacak ne? Onu biraz olmadı yani. Кислород бисёртар истолган керада холжа. Ma. Har borunda vaqti cho'xir soda, yak damgil soda gende gromon edu. Hamesinde. Bu testar memnuniyet. Yumuştan kelgenden keyin, kishine es algandan keyin chiqib shu o'g'rilarni borib ko'rib, yordam berib, shunday qilamda. Эки мемлекеттин ортосунда болгон бир тополоң болду. Аны действительно мындай карапайым элге да таасир этти. Бул эми чек арада болгон тополоңду эки улуттун ортосунда болду деп айта албайм. Себеби дегенде бул эки өлкөнүн ортосунда болуп атат. Булар эми арада кандайдыр бир келишмөөчүлүктөр болуп туруп, ошондой учурлар болду. Бирок ол учурда да мен ошо ооруканада болуп, эми жарадар, ошо жабыртаткандарды алып келишти. Себеби дегенде бизде борбордук больница оорукана деп эсептелет, Лелек райондук. Ошо бардыгы жабыртаткандарды бизге алып келишти. Биринчи жардамды көрсөтүп, колумуздан келген бут бардык жардамдарды жасадык. Энди действительно оор болду. Ал жерде тилекке каршы каза болуп калгандар да бар. Эми оор жарадарлар келишти. Өз убагында биз колумуздан келгенге чейин жардам бердик.
Анан бизге şu саламаттык сактоо министрлигинен дагы şu буйругу менен Бишкек шаарындагы врачтар, анестезиологдор, хирургдар, травматологдор келишти. Алар келип бизге жардам беришти. Анан Ош шаарында дагы ошондой врачтар келип бизге жардам беришти. Эми албетте мындай айткан менен бут бардыгын мен объяснить этиш кыйын экен, өтө оор өттү да. Кан жетишпей, биз мына Баткен, Кадамжай, Ошко чейин şu канды сууну, Ирмаса дейбиз, ошолорду заказ кылып туруп, ошотон алдырып неме кылдык да. Ооруларды куткарганга аракет кылдык. Биздин кесип ошондой кесип экен да. Мисалы үчүн биз адамдын баласын карайбыз, адамды карайбыз да. Кыргызды, тажикти же өзбекти деп бизде унда бөлүнбөйт да. Мисалы үчүн келген оорулар, ал орус болобу, немис болобу, мисалы үчүн бизге ушу жардам сурап келгенден кийин биздин милдетибиз алардын караш, алардын ооруну жеңил кылып, оорусуну басып, бул биздин ишибиз. 88 yaklaşık bir tohumda sonra aşağı o akışlı o sonra tacik koşuyor bıraktı. Sonra tabii loğlak bir koşuyor bıraktı. İnterfiyol çıkarırsa lafı loğlak. Yaklaşık matberi bir bıraktı. Matberi geçti bu bıraktı. Şimdi bu söylüş güzelce bıraktı. Xudo rahmet ve adamı musafir bakıyor. Adamı خوب بودن نقص. ما وقت مایده بودیم این سالی هفته دو چند سیام چهارم پنجم میخوندیم. بعد مکتب سال 82 تمام کار باشم اونجا کم فرماندگی بودم نه 2 سال شد. نه کام رفتن اینجا ابراهیم جان بود پسر ابو فرمان به سورانوف ابراهیم بود فقط. اونجا نکاش بود سالن. اصلا عبدالرحمن بود کوی کلانش همش برفته گیم بود کنم. تنگی سورانده محله های سرحد اونجا همش هم برفته گیم. فقط میگه لکه مو مالدیم ده. دو دختر دو پسر 13 تا نمیرم های رقم داشتی دانم من 13 تا نمیرم رقم داشتی خیلی نه وقتی چه بودی است خدا بشکر میکنم من به ولی داملا بودن که اما وقت شکر کنم وقتی ساعتش بیاد با ناز میشد شکرانه کنم خداوند زیاده میکند این سوره بقره 69 هم آیاتش انده های شکرانه کنم نعمتی که من دادگیم من زیاده میکنم اگر ناشکری کنم من غضب میکنم بر خداوند اما شکر کاشته میکنم وقتی چه ما چوکی ما هر روز اینجا به خداوند داده شب و روز هر بیگانه امانتی همون ما که گرفتم گرده جان امانتی بازی همه سلام Endi bu urushda foydasi yo'q. Urush bilan hech qachon bir murod maqsadga hech kim yetgan yo'q. Biz shu kichkina shu Alloh bergan umrimizga yaxshi yashaylik. Murun mana nimalar ochiq edi, granitsalar, chegaralar ochiq edi. Borib kelib yurchudik. Mana hozir mana shu qayerdagi shu janjalni chiqarib hozir biz borib tug'anlarimiz borda u yoqda. Endi shuni balam shu yoqda 11 yildan beri yashaydi. Bundan 2 yildan beri balamni ko'rgan emasman. Men nevaralarimni ko'rgan emasman nimadan. Telefon bilan so'rashamiz, borib ular kela olmaydi, biz bora olmaymiz. Qancha mana shunday tug'anchilik borda, to'g'rimi? Mana shular nima bo'lib ketdi? Bozor o'chirib qiladigan bu yoqdan bir nevamizda olib borib, produksiyamizda olib borib sotib, u yoqdan bir kerakli narsalarni olib kelib yurgan bizda. Endi bunday baribir nima bo'lgandan keyin maraka qiladi ekan, odam bo'lgandan keyin maraka bo'ladi ekan, to'y bo'ladi ekan, mana shunday sep deb qo'yadi-ku bunday nimalarda. Ayollarning nimesini shu yoqdan bizning mentalitetga to'g'ri keldi degan nima shu yoqda olib kelib yurib, bunday qilib tug'anlarni to'yiga borib, ular tug'anlar bizni to'y nimalarga qatnashib yurganda mana hozir 2 yildan beri совсем nima yo'q. Svязь yo'q bo'lib qoldi bu. Kerak bo'lsa telefon bilan ham so'rasha olmaydi-da. Bu yerda keldi, u yoqda tursin, mana shu bir janjalning kasofida hozir tojiklar u yoqda o'zicha qirg'izlar bu yoqda arazlab yuradi-da. Shuni keragi yo'q deyimda.
Kendinizler şu Tajikistan'daki Tajik tuğandarga, birliktagi nimelerge, kishilarga men aytadiganim shu bir murosaga kelib bir intimoq jashayli. Mana men ham sinfiman. Odinayev Bozorboy. Assalomu alaykum. Balasa deyishmonmi? Inash ha? Bo'lmishi bu? Beri bir jo'kirtammi? Salomat yo'q bo'lmi? Men ham sinf. Hamma narsa amak bo'lmi? Bachchaon narsa. Dasta bishim. Ha, bo'lmi? Bo'ldi oshmon. Ana men odaman so'ydi gap. Yakta siyo darko, yakta sharikova siyo mekhurad. Hamma zakazda yak siyo karigor bu. Ha, shu. Sen soqatit. Ana. Oy, dedimmi obro'ya? Obro'ya bo'lmishmi? Obro'ya dedimmi Karimu? Beko ba xomak guftagi nede? To'xtab guzashta bo'raqtagi. Bu temboli vaqti zardolu ba. Guzeton. Mardum chixel bud pesha mikhalay. Hamma yaxshi. Yagon bo tamomchi yagon kalima bejo shudagi ne. Yagon suxani bejo. Nashida qada. Hozir ham megot ki bo'raqtosa hamma bo'raqtos mavodo shuma naboravit. تقدیر خدا وجود تقدیر کرده باشه رو انداخت نمیبینیم لیکن بدون دول اویم پلانم نکردیم که ما میبریم بچه‌ها برفت دیگه که برای یاشای میدونید که یاش دیگه پیرکی ها دیگه فکرینی که همین تا سال 90 داوری سویتی در 91 بود تماما دیگه فرقیت آسمان زمین باین بعد 91 تماما دیگه هم بچه‌ها ماندن بنامینه دخترچی کلانیم 87 دخترچی کلانیم 89 دخترچی خوردیم 92 سرچی خوردیم 94 هر دوش اوای دوتا کلانش فرق کرد تماما جهان بینیش دیگه گاوزنیش هم مناسبتش هم آدم بدی ولی کلانش نه دیگه نه که نه ما اگه بالا جنگ بالا اینترنشنال است گاوزنی خیلی آنیخ پختگیشان اگه خیلی مناسبت هم وقت پیش خیلی بود میخواد است حاضر نمیشه چند سال پیش برفتگی اولادم پیشم گذاشته رفتن خدا رحمت کنه خفاشان های پیش میدیدیم چند سال پیش میگفتن که حسرت میکردن جای ایستاد هستیم ما خانه‌های ما ایستاد هستیم نغز مهنه جای ما خوب بود بچه ها باشد آمودیم لیکن دل ما کشان میکنه نه بلکه خیلی داره من همه هم دوست من رسیدنده گشتی که بچه هم تلفن میکنن یاد دوستم گفت که اسفره باید نمیاد های پولی چیزش های کوکروسیم نمیاد جای جلو همه هست لیکن اسفره باید نه جای تولد شده گیتم بر بی با بعد 100 سال باشم چی بتونم گرمی نموده کی که نباشد همه بر بی من میگم من نواد من برفتم اونم اگر چی کنه طاقت کرده باشم Bıraktır cevaba gün çıkarır canı tınbay büyüttü güç çıkarır şu vetet kaçırır uyku kuşu şu vetet gömüldü tınçılarır شکوه